Yes, nongeye kuguha ikaze kuri Isoko ni TV nyene uza kugenda ugira ibihe byiza ndetse no kugenda uwuga neza aho uri hose. Yes, muri kano kanya tugiye kugenda tugarukaho byinshi bitandukanye, amakuru y'imikino agiye atandukanye muri byinshi biragenda bivugwa, dore ko hano i Nyarugenge umuriro ugiye kwaka cyane, dore ko hari Derby de Mille Collines, ni umukino uhuza ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, dore ko hatangiye kugenda havugwa ibintu byinshi cyane kuri uno mukino ugiye guhuza no makipe akomeye muri kino gihugu cy'u Rwanda. Dore ko harimo byinshi cyane byatangiye kugenda bivuga, dore ko nk'abafana ba Rayon Sport batangiye kwizera gutsinda ikipe APR FC nyuma yo kumenya abasifuzi bazasifura uno mukino. Ni byinshi cyane birimo biragenda bivugwa, ndetse turanagaruka cyane ku bakinnyi bo muri Rayon Sport bahigiye kuvuguruza umuyobozi w'ikipe APR FC nyuma yo kugenda yo kuvuga ko ino kipe irusha abafana benshi ikipe ya Rayon Sport. Mbere yuko tugenda tubiva imuzingo ndetse tunareba hamwe uko ano makipe yombi agiye ahagaze, reka gato mbanze babwire ku bakinnyi 8 bose b'ikipe ya Rayon Sport bahamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi icyarimwe. Ni abakinnyi 8 b'ikipe ya Rayon Sport bahamagawe mu ikipe y'igihugu Amavubi kwitegura imikino ya gicuti n'ikipe y'igihugu ya Madagascar ndetse n'ikipe ya Botswana. Aba bakinnyi rero ni aba bakurikira: ni abakinnyi rero 8 barimo Kanamugire Roger na Rudasingwa Prince bari mu ba Rayon Sport bahamaga muri no kipe y'igihugu Amavubi igomba kwitegura imikino ya gicuti iteganyijwe mu mpera za Werurwe, nubwo umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi witwa Trosten Franks Petra ataratangaza ku mugaragaro urutonde rw'abakinnyi zifashisha mu gutegura ino mikino ya gicuti izabera muri Madagascar. Bamwe mu bahamagawe rero bakomeje kujya hanze gahoro gahoro. Abagera ku 8 bakinira ikipe ya Rayon Sport Murera nibo bahamagawe muri ano Mavubi. Barimo Muhire Kevin, Mitima Isaac, Nsabimana Aimable, Tuyisenge Arsene ndetse na Iragwa Haji, Bugingo Hakim, Kanamugire Roger ndetse na Rutahizamu Rudasingwa Prince. Aba baje biyongera rero kubagera ku 9 ba APR FC nka Ombolenga Fitina, Niyomugabo Claude, Ishimwe Christian, Nige na Clement, Nshimiyimana Yunus, Ruboneka Jean Bosco, Mugisha Gilbert. Hakazamo Niyibizi Ramadani, hakazamo Kwitonda Alebaka ndetse na Mugisha Gilbert. Aba nabo nibo bakaza biyongeraho Hakizimana Muhagiro Police FC, Niyonzima Olivier Sef wa Kiyovu Sport, Akayezu Jean Bosco na Hakizimana Adolphe ba Kigali. Hari n'abandi bakinnyi rero bazaturuka hanze y'u Rwanda bahamagaye muri no kipe igomba kwitegura imikino ya gicuti izabera mu gihugu cya Madagascar aho ino mikino izakinirwa. Twigarukire gato kurimo biragenda bivugwa cyane kuri ino Derby de Mille Collines, ni derby ikomeye cyane, ni Karasiko Nyarwanda, no kuvuga umukino ukomeye uhuza ikipe APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport hano mu rwego rw'imisozi igihumbi. Nta gihe kinini gishize rero umuyobozi w'ikipe APR FC Lieutenant Colonel Richard Karasira atangaje ko Rayon Sport itakirusha abafana ikipe APR FC. Byahise rero bikurura impaka ndende rero mu bafana b'impande zombi, ibitangazamakuru ndetse birandika, ndetse no mu bakunzi b'amakipe yombi hibazwa niba umuyobozi afite ukuri. Icyo benshi bahurijeho rero nuko ikipe ya Rayon Sport kirusha APR FC abafana benshi, nubwo APR FC nabo basigaye ari benshi, ariko noneho amakipe yombi noneho amakipe yombi rero ikigaragara cyo nuko yitezwe kuri uno mukino urubuze kugenda ayahuza. Ni umukino uri kuri uyu wa gatandatu kugira ngo izo mpaka zishyirwe akadomo mu rwego rwo kugaragaza ko ariyo kipe ya mbere mu bafana hano mu Rwanda. Rayon Sport yashyizeho gahunda yise duce impaka, aho abafana mu bice bitandukanye by'igihugu rero by'umwihariko mu ntara y'Amajyepfo bashyiriweho uburyo bwo kuzahagurukira rimwe mu mabisi berekeza mu mujyi wa Kigali gufana ino kipe ya Rayon Sport.
ubu buryo rero bukaba buzorohereza abafana bakagenda ari benshi, bishobora kuzatuma ibyo Afande Richard Karasira rero umuyobozi wa APR FC yatangaje bigaragara nko kwibeshya. Mu gihe rero abo mu ikipe ya Rayon Sports bambariye urugamba rero muri APR FC bo baratuje ahari ibyabo barashaka kubikora bucece bitonze ndetse bakabigaragariza mu kibuga ku munsi w'umukino. Rayon Sports niyo rero izakira APR FC kuri uyu wa gatandatu tariki 9 Werurwe kuri stade ya Kigali Pele Stadium isaa 9. Mu mpera z'iki cyumweru rero nibwo uno mukino utegerejwe hagati y'amakipe abiri akomeye mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda huza Rayon Sports ndetse n'ikipe APR FC, uzaba uri umukino w'umunsi wa 24 wa shampiyona y'u Rwanda. Uyu mukino uzasifurwa n'abasifuzi bakurikira. Umusifuzi wo hagati mu kibuga azaba ari Ishimwe Jean Claude uzwi nka Cyucyuri, azaba rero yungirijwe na Ishimwe Didier afatanya na Ndayisaba Saidi, naho umusifuzi wa kane azaba ari Twagirumukiza Abdul Karim. Uyu mukino rero watangiye kuvugisha benshi uzaba kuri uyu wa gatandatu tariki ya 9 ku isaha y'isa 9 kuri stade ya Kigali Pele Stadium. APR FC ntiratsindwa kuva iyi shampiyona yatangira, bituma rero yoboye urutonde amanota 55, irusha Rayon Sports yikurikiye amanota 10 cyane ko yo ifite amanota 45.